Гагаузский национальный театр имени Дениса Танасоглу в этом году на национальной премии театральных деятелей «Унитем-2025» был представлен в 3 номинациях. Наш театр вновь подтвердил свой высокий творческий уровень, став обладателем национальных наград на ежегодной 2-й церемонии вручения премии Союза театральных деятелей Молдовы «Унитем-2025». Первая награда премии «Омулдин Кулисе. Человек за кулисами» в рамках национальной театральной премии «Гала-премия ЛОР-2025» была вручена костюмеру Гагаузского национального театра имени Дениса Танасоглу Наталье Константиновой. Эта премия, конечно же, ценна и для самой Натальи, и для сотрудников Национального театра. Ну, здесь подчеркивается, конечно же, трудоемкость и тот труд, который вкладывает человек, на самом деле, находясь за кулисами, его тоже необходимо отмечать. Вместе с нами это «Доброе утро» начинает Наталья. Доброе утро вам. Доброе утро. Добро пожаловать к нам из Чедерлунги. Спасибо. Наталья, ну давайте постараемся раскрыть немножечко ваш профессиональный путь, подход к работе, особенности национального колорита. Как вообще вы пришли в данную профессию? Ну, в данной профессии я уже около 20 лет пришла. Еще многое не знала, конечно, не думала, что это даже будет так сложно на первый взгляд. Кажется, что костюмер входит в работу костюмера, это обслуживание костюмов, стирка, глажка, уход, мелкий ремонт и выдача костюмов актеров, каждому актеру перед спектаклем, чтобы все было в полном порядке. Вот тот перечень, который вы сейчас озвучили, кроме этого вы побольше труда вкладываете в свою профессию, да? Да. Кроме этого, что еще? Чем еще занимаетесь? Помимо этого, в мои обязанности входит уход за реквизитом, нахождение этого реквизита, хранение, выдача его. Очень сложно находить реквизит на тот или иной спектакль, когда тебе режиссер дает задачу: пожалуйста, мне нужно вот к этому спектаклю подготовить. Ну вот я сейчас просто приведу пример. Там, допустим, должны быть наручные часы такого-то образца, сумочка, скатерть должна быть вот в цветочек или в полоску, или в клетку, плюшевая. Вот это вот все мне нужно находить. Как вы это делаете? Ой, вы знаете, я иногда, помимо того, что в магазинах приобретать, но есть такие вещи, которые уже и в магазинах невозможно найти, приходится ходить в секонд-хенд. Там представляет, меня уже многие знают, иногда, если я только подхожу: ой, вам опять что-то нужно в театр, пожалуйста, или просто еду. Мне говорят: пожалуйста, подойдите, вот у нас есть вот это вам может в театре пригодиться, потому что действительно бывают такие старинные вещи, которые люди не приобретают, а нам как раз это нужно в работе в театре. Самый сложный реквизит на вашей практике за эти 20 с лишним лет, какой тяжело было найти, но вы с этим справились? Да, бывает, по-разному бывает. Бывало сложно найти к спектаклям, которые той эпохи, вот, допустим, 10-9 век, мы ставили спектакль «Люзиолет», там нужно было найти какую-то там бижутерию, вот той эпохи, или те мелкие, допустим, браслеты, вот обувь. И это было очень сложно найти, и мы даже не знали, что нам искать. И очень сложно, было мало материала по этому периоду. Но мы с этим справились. Я знаю, что прежде чем искать эти реквизиты, вы и с историей мы ознакомливаемся. Да, ознакомливаетесь, читаете. Перелопачиваем литературу, чтобы что-то найти, вот прям то, что нам необходимо. Бывало, даже кувшин мы не знали, где найти такой узкий, красивый кувшин. Мы нашли современный такой кувшин и просто его опылили под золото, под серебро, вот сделали, придали вид, и очень хорошо смотрелись они на спектакле.
Какие особенности работы костюмера в Национальном театре? Ну, в национальном у нас есть много спектаклей, связано именно не с классикой, а вот именно с культурой гагаузской. Вот поэтому мы и стараемся подходить к этой работе творчески, чтобы все было хорошо. Насколько важна аутентичность в национальных костюмах? Но она передает образ характера человека, вот гагаузского, ребята играют роль. И вот костюм, он одевает этот костюм, он сразу чувствует себя тем или иным персонажем. И вот поэтому все зависит от того, как подберется тот или иной костюм, пиджак, брюки, ментанка, колпак, кушак. Это все очень сложно, но выполнимо. А как вы сочетаете современность и национальность вот, в костюмах? Традиции, современность. Бывает такое, что вот, допустим, нужно поставить детскую сказку, но в ней должны быть элементы гагаузские. Там может быть платьице, допустим, у лисички современное, но там пришиваются какие-то элементы, делается вышивка гагаузская. На гагаузской жилетке делаются какие-то элементы вышивки, пояс, кушак. И вот оно идет в сочетании современное и гагаузское, очень красиво и необычно смотрится. И достигаем необходимой и нужной цели. А кто кто является стилистом Национального театра? С кем вы работаете непосредственно? У нас художник-модельер, заслуженный работник Гагаузии, Тадеева Лидия Ивановна. Вот она создает эскизы по просьбе режиссера. Мы вместе находим ткани необходимые. Ткань должна быть не просто любую, первую попавшуюся, она должна быть прочная, удобная, допустим. Если шьется костюм, он должен быть удобный. Ткань должна быть не мнущаяся, чтобы это все выглядело эстетично. И работы очень много. Мы, если, допустим, идем с Лидией Ивановной выбирать ткань на подбор одного костюма, у нас уходит 2-3 часа в магазине тканей. Там, помимо того, что ты берешь ткань, нужно подобрать пуговки, нужно подобрать отделку. Смотрим сочетание верха-низа, чтобы эти ткани сочетались. И это бывает очень сложно. Кажется, много тканей, а вот ты не можешь выбрать вот то, чтобы оно вот прям хорошо легло. Но все находится, время тратится, но достигается нужный результат. Вам ваша профессия нравится? Да, нравится. Работа? Очень нравится. Сложно, но интересно. Интересно создавать образы актеров на сцене. Интересно работать с актерами гагаузского Да, театра. мне интересно смотреть за своим результатом. Я когда вижу, что вот оно получилось, или вот ты одел персонаж, и вот чего-то не хватает, значит, что-то нужно добавить, уже смотришь, ага, вот сюда, может быть, добавить какой-то элемент, здесь что-то убрать. И вот так вот работаем. А давайте посмотрим на образы, внешний вид которых зависит именно от ваших рук, от вашей деятельности. Ну вот это актеры. Да, спектакль «Сын падишаха», это спектакль «Репка». Вот, пожалуйста, видите, национальные русские элементы там дошивались. Это «Ворона» в спектакле. Детский спектакль. Да, это детский спектакль. Если вы обратили внимание, все костюмы, они должны быть в одном ансамбле. Не должно быть все разрознено или разбросано. Это спектакль «Смешные жеманницы». И Обратите куконолар, внимание, еще да, на гюленту гагаузском. куконолар, да, на гагаузском языке. Пожалуйста, вот парики, очень большая была сложность найти эти парики, вот эти шляпки, это все моделировалось. Лидия Ивановна помогала в создании этих образов.
жилеты на мужчин, это прям искали ткани в магазине, где шьют шторы, тюль, потому что в обычном магазине ткани мы не могли найти их. Это уже собиралось, что-то шилось, что-то покупалось в секонд-хенде. Вот на этот спектакль нам нужно было найти патефон. И спасибо добрым людям, которые предоставили нам эту возможность. Вот этот спектакль «Визиолет». Обратите внимание, там были тоже элементы у хана. Здесь такая красивая бижутерия. Девушки, это мы приобретали ткани здесь, в Камрате, в магазине. Мех. Все это тоже добывалось нелегким трудом. Халаты, пожалуйста, в магазине секонд-хенд. Очень красивые и То есть это не богато ручная смотрятся. работа, вы Нет, это приобрели не готовые вот эти костюмы. платья и султана. Это все приобреталось в магазине секонд-хенд и халат. Вот шапка делалась своими руками. Костюм Баба-Яги шились. Вот латки, мешковина. Я сама смотрю и засматриваюсь, интересно. Наталья, все-таки одевать актеров вы одеваете, Да, правильно? да. Вы следите за этим. А это получается во время Задняя репетиции? декорация, вы обратите внимание, вот тоже дошивались, искали где-то эти бубончики, все вот это, чтобы оно выглядело в одном ансамбле. Преобразование актера в образ исполнителя спектакля, да, он проводится во время репетиции, либо пошили костюм, вы примерили, и, понятное дело, уже на премьеру там, или на представление актер выходит уже в готовом образе, Нет, дополнено. нужно заранее примерить. Может, что-то не подойдет, может, что-то нужно поменять. В последнем спектакле у нас был «Суперзаяц», современная детская сказка, и пошили костюм на медведя. Вот что-то ему не хватало. Вот посоветовались, добавили медвежью этот мех, воротник, все стало на место. Вот так вот. Генеральный прогон, когда идет, мы уже смотрим, ага, вот здесь вот это нужно. И еще на генеральном прогоне, когда все одевают свои костюмы, смотрят, может, кому-то что-то не подходит, может, кому-то что-то мешает в костюмах, где-то что-то надо переделать. Если длинное платье, там, может, актриса наступает на него. И вот это все до премьеры спектакля, это все приводится в норму. Получается, вы работаете в команде, да? Конечно. Вместе с режиссером, с модельером и С актерами. вы непосредственно. И с актерами. Конечно. Командная работа. Какие элементы гагаузской культуры чаще находят отражение в костюмах? Элементы. Ну, скорее всего, наверное, вот эта отделка в национальных платьях, в ментанках. Вот мы сейчас шьем, у нас были ментанки в спектаклях, но бывает, что актерам сложно, она шерстяная, теплая, бывает лето в жару некомфортно, неудобно. И мы стараемся их, сейчас шьем 2 ментанки искусственные, чтобы им было удобно и практично работать в круглый год. И очень много подбираем гагаузских платков с бахромой, фартуки. Когда шьются, надо смотреть тоже, чтобы какие-то элементы там соответствовали гагаузскому стилю или той или иной эпохи. На спектакль «Жертвы голода» нам принесли люди очень хорошие 2 костюма женские. Блузки, именно пошив там, от бабушек, прабабушек, фартуки. Это все идеально было сохранено. И вот мы, когда показывали этот спектакль,
актеры были в этих платьях. И очень хорошо создается образ бабушки, девушки молодой той эпохи. И, естественно, актерам легко работать, и мы показываем нашу историю. Самый сложный костюм запомнился, который вам, в вашей практике? Сложный. Ну, сложные костюмы, наверное. Или все скорее сложные? всего. Или все Они сложные? все по-своему, каждый бывает сложный. Ну, наверное, там, где много, вот эпоха, там, 16-15 век, вот Гюлентуку Коннелар, там, где нужно много всего вот добавлять, жабо, броши, рюши, гольфы, там везде вот не просто так, ага, тут на гольфы тоже нужно что-то добавить, на бриджи, вот это украшение, это все очень много требует кропотливой работы. Есть ли у вас любимый спектакль, над которым вы, может быть, особенно работали? Мы работали. Не знаю, вот мне очень нравится «Страна слепых», наш спектакль. Он необычный, там надо было из тканей, из 3 тканей пошить одинаковую одежду, вот с кусочками добавлением, там добавлялись куски, потому что люди слепые, они не видели, что они носят, им было безразлично, и нужно было найти подход к этим костюмам. В создании этих костюмов мне помогла дочка. Она закончила Академию искусств, она сценограф по образованию, просто она не живет здесь. И вот я часто к ней обращаюсь за советом, и она помогает мне. И вот она тогда создала эти эскизы, примерно как оно все это должно быть, и нам это было легко это воплотить уже в жизнь вместе с художником-модельером и с швеей. Наталья, спасибо за интересное интервью. Вы впервые у нас в студии, и рада, что вы побывали у нас. Поздравляем, конечно же, вас с наградой. Вы того достойны, этот труд, который на самом деле всегда остается за кулисами, но его необходимо отмечать. Когда приглашали вас в студию, директор Национального театра Михаил Гагауз так и сказал: давно надо было пригласить Спасибо ему большое Наталью в студию. за доверие. Наталья Константинова, костюмер Гагаузского национального театра имени Дениса Танасогла, была вместе с нами этим добрым утром. Наталью провожаем, а сейчас посмотрим с вами отрывки из спектаклей Гагаузского театра. Bizim historiamız çok iyi. Historiamız kimin için? Halkımız için. Diyado, anlatsana bana nereden biz çekiliriz? Kimmiş bizim dedelerimiz? Nereden, niçin yaşarmışlar? Çocuğum, bizim halkımızın gözdesileri eskiden. Eskiden çıkacaklar. Öyle eskiden hani onun bu yaşanslara da hiç inanamazsın. Çok gazlı işler olmuşlar. Neciz, 2000 yıldan ziyade bir yeri o çoktan Türk okuzlarda. Anılar peyda olmuşlardı eski Altay'ın legendalı yerlerinde o zamanlar. Masal gibi gelecek ama masal değil de. İleri doğru ben seni kendim öğreteceğim türlü sınışlara. Sen lazım olarsın kalenice yenir ki batırlar. Benim düz orman dinem anmadarda hani onlar ciğerceken yürekliydiler. Düşmanlar onları saldırıp bakışından korkardılar. Baba yesene. O Rus askerlerin arasında kızlar vardır mı? Ben de asker olmak isterim. Türlü oluşlar varlar kızım. Kimi yerlerde zamanlarda kızlar da askercilik edermişler. Ama sizin işiniz aileye bakma. Uşakları büyütme. Hem kocaları büyüşten bekleme. Bozkır'da topladığında Krakovuzlar, en başka da göçücü soylar. Deli Oğuz devletini düzme,
Hem ayırma beylik başına. Kaç oyu ses verdiler ki Araslan Bey olsun baş. Temmuz zamanlar için benim anlatmam. Musafirimizi biz geçirdik. Şimdi tem paylaşma hep tema ilerledi akana. Annem ikinci ödülü Unitem Prezident Premiyasını kabul etti. Millet Gagavuz Tiyatrosu'nun genç, talantlı aktörü Andrei Redjepov. Onun açık oynamaları, güzel gagavuzçası, karizması her zaman scenada gözlediler. Yıl zaman ben gördüğüm bu artisti scenada büyük merakla sesledim hem de seyrettim. Bu aktörün sözünde de, kanında da, aktörlük işinde de halizden duyulur patriotizma hem de aktörlük becermeklerini. Andrei şimdi bizimle birlikte. Andrei, sabahınız hayırlı olsun. Sabah hayır olsun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür oldu. Benim de kolayım. Sizinle birbirine görüştüğünün bir interview yazalım. Hem de sizi birazcık daha derinden açalım. Nice artistim. Öncelikle kutlarız premiyalan Sağ olun. kazanılmış nice genç, talantlı aktöre bu premiye verildi size. Sanırım hani şanlı bir yeri sizin çalışma korunuzda bir Öyle, yer kaplayacak, öyle mi? Öyle. Siz birazcık sizin için sizi daha derinden açıkladığının aktör gibi olarak kendinizi aktörlük uğrunda ne zaman duydunuz? Hani becerirsiniz oynamayı, scenadin uygunsunuz, hani istersiniz aktör olmak. İlk sıra ben duydum açan, ilk sıra çıktım scenaya duydum bu korkmayı bir insandan öyle adrenalin açan geldi. O zaman ben duydum bu ilk zaman ne o aktörlükte. Birden anladım hani bu o zanaat hangisinin ben isterim çalışma kendi yaşamımda. O zaman okulda da 5. 6. klasta. Aha. O çıkmayı scena tutasınız mı aklınızda ne şeydi o? Elbette. O KVN'de de ben orada bir epizod oynardım ilk sıra. Onu tutayım elbette tutayım aklımda Rozdel'inde oynardık. Dil büyük öyle ben salt bir iki lafım vardı bir iki frazım. Bana deni yetti o hani duyma ne o aktör zanadı. Dini korkmama, kendi becermeklerinden önce söylersiniz. Ben duydum hani o benim sevdiğim scenaya çıkma. İlk çıkış scena halizden mi lazım olsun? Küçücük ki korkutmama kendi içinde o duyguları, o istediği. Ben sanırım lazım olsun küçük ne kadar daha az hani verme, dağıtırma bu tiyatro ama scena işini zere varınca olsun öyle hani ürkütme. Varınca ürkütme insanı her olarsa da büyük neyse scenalar. İlk scenaya çıktınız, okulunuzda nerede? Beşalma köyünde, ben kendim Beşalma köyünde yaşarım. Şimdi yaşarım Beşalma köyünde. Ama soyadınız Redjepov, güzel bir soyadı bizim yaşayanlara değil. Benim baba tarafından hepsi Komrat'tan. Benim dadım gelme Türkmenistan'dan. Da oradan getirilip bulap. Neyse Türk dillerden Türkiye'nin prezidenti kam benzeşer laplar. Hodulukla mı taşıyorsunuz soyadınızı? Elbette ben soyadımı severim, taşırım hodulukla. Ne zaman çekildi sizin historia Gagavuz Milli Tiyatrosu'nda? Gagavuz Milli Tiyatrosu'na ben geldim bitirdiğinin dil oku, öğrenme Rusya'da tiyatro uğrunda. Ben bitirdim, oraya gittim 16. yılda, bitirdim 20. yılda, 2020 yılda. Tabi bitirmediğim bende ta diplom işiydi.
ben söz tutardım Gagavuz Milli Tiyatrosu'nun yöndürücüsünün. O zaman o Mikhail Konstantinov'du. Hem de dostlaşardım aktörle Gagavuz Milli Tiyatrosu'nda Renat Radov. Muzikant, futbolist, yürütici, bir talantlı bir adamdı. Da o bana nasihat verdi, geleyim bu uğra. Ben kendim seslerim rock müzika, o kendisi de rock muzikant. O işten biz tanıştık. Ben methettim onun ince zanatlığına, o methetti benim ince zanatlığımı da teklif etti geleyim. Gagavuz Milli Tiyatrosu'na geldim, denedim kendimi de 2020 yıldan zanatlaşırım Gagavuz Milli Tiyatrosu'nda. Nasıl sizi kabul ettiler kolektif bu tiyatrda? Ben ta gelmediğinin bana Mikhail Konstantinov yazardı. Hani, bize lazım genç olanlar var bir problemimiz Gagavuz Milli Tiyatrosu'ndan genç kanla. Da beni kabul ettiler, iyi nasihat koydular, yardım ettiler bana. Pek kemel beni kabul ettiler bu truppada. Dostlaştım aktörlerle, rejisörlerle. Neyse onlar bana öğrettiler beni neyse. Kabul ettiler beni isle. Kim size dini yürütici hem nasihatçı oldu da Mikhail'dan karya hem de Renat'tan karya tiyatroda? Gagavuz Milli Tiyatrosu'nda mı? Burada, evet. Gagavuz'da Varın Süleyman bizim baş rejisörü Anatoly Radulov bana yardım eder. On var çok yıl çalıştı bu tiyatroda. Varanga işleri beni anladır bana. Rezunets Mikhail, ben pek severim onun bana anlaşmasına. Her kere açım ben çıkarım sene. O durarda yapar analiz benim işimi. Da sonra bana spektaklden sonra bana yaklaşmır. Spektaklde oyunda ama yaklaşır sonra. Da söyler Andrei Tibrada taysla olardı böyle yapma böyle. Bana deni Mikhail Reznetso hem önemli artist bizim Gagavuz'da aktör tarafından. Onun için ben onu seslerim isteyeceğine. Öyle Reznets Mikhail. Diyeceğim hani Dmitri Koyev. Ama o deli Gagavuz Milli Tiyatrosu'ndan ama o artist Koyev, rejisör Anton Pavlovich Çekh'ın adına Rus Tiyatrosu'nda Kişinev'da. Böyle nasihatçılar var ki Nalim Braşiktayl'in doğurtma bekim kendi aktörlük zanatını. Öyle mi? Öyle. Alem tap alıyorsunuz Milli Tiyatrosu'na diyeni ondan anlayabilirsiniz Gagavuzça'ydı. Elbet ben küçükten layderim Gagavuz dilinde. Benim karım Ruska. Rusya'dan ben getirdim o geldik buraya da şimdi evde ben layderim Rus dilinde. Ama küçükken ana evinde ben layderdim saldı Gagavuz dilinde. Okulda layderdik Gagavuz dilinde. Ama şimdi bende oldu öyle ortalık yarısı Rus dilinde. İşte ben layderim Gagavuz dilinde. Evde layderim Rus dilinde. Андрей, size dinle daha çok dramatikal mı, komediyal personajlar uyar size dinle? Kendi ruhunuza göre, karakterinize göre? Ben kendim beğenirim seyretme dramatik spektakler. Ama bana daha yakın oynamak deni iş tarafından komedi personajları. Bana daha kolay, ben daha iyi duyarım kendimi komedi tarafında. Ama öyle oldu. Gagavuz Milli Tiyatrosu'nda ben daha ziyade pay alırım dramatika rolleri. Bana öyle de böyle de önemli. Ben sanırım prost roller yok. Hem onlar isler, hem bunlar ama bana daha yakın humor tarafı. Scenada aktörün rolleri o bir yaşamak götürülür. Ama yaşamakta ne istiyorsunuz daha çok? Şakacısınız mı? Daha öyle bir dürüst insansınız mı? Ne istiyorsunuz? Sayarım kendi şakacı insan. Beğenirim gülme, beğenirim kumpanyada bulunma. Ben sanırım hani neyse ben tiyatrodayım, öyle de yaşamaktayım. Diyemeyeceğim hani ben pek değişilerim neyse işte, neyse evde. Ben orada da burada da yaşarım. Orada da burada da beğenirim şakayı, beğenirim gülme, beğenirim laflaşma. Sizce genç aktöra var mı problemler angıların üstüne çalışıyorsunuz çıkmadığınız scena?
Осы hepsi ilin öyle geçer mi? Hani bu sizin de size ilin bu aktörlük işine girme. Açan ben bulmayarım o etapta açan ben lazım düzeyim kendi personajımı, rolümü. Elbet var problemalar, anglarını ben rejisörle, zanat yöndericisiyle ben laf ederim, savaşırım onları işleme. Elbet o zaman var zorluk. Ama demen bu gençlikten demeyeceğim ondan ben daha gençim. Zanatlaşırım, bana deyin kolay, açan hazır personaj. Hep o kadar ben bitirmeyeyim işimi bu personajla. Hep ararım her bir spektaklden. Öyle çıkarım premierada bir türlü personaj. Belki yıldan sonra mı değişler izleyeceğinin içinden her gün her zaman açan biz oynarız, ararsın nesesi yeni kendi personajında. Dil kolay ama bu benim zanadım. Ben beğenirim. Araştırma benim personajımda nesesi yeni. Bu yıl 5 yıl önce Gagavuz Milli Tiyatrosu'nda çalışırsınız. Bizde sayılır değil yıllarla ama sezonlarla. Ben sezon gider bizde sentabrdan yunadan. Ben çalışırım 5. sezon ama 5 yıl daha yok. 4,5 ama 5. sezonda şimdi çalışırım. 5. sezona gelmişken nasıl duyarsınız kendinizi Gagavuz Milli Tiyatrosu'nun bir payı olarak? Duyarım kendimi, sonra önce kendi çanımda ben dostlaştım bu trupayla, kolektivle, delsade aktörlerle ama kulisaların ardında insanlarla, teknika службасına hepsine tanıştım. Bana kolay şimdi çalışma bu tiyatroda. Ne verir size tiyatro zanaat uğrundan kare? Bilmiyorum, ben kendimi işsiz bilmem ne yapacaktım. Tiyatro bana verir yaşamak, ben yaşarım tiyatroyla, ben beğenirim çıkma scenaya, beğenirim görme uşakların, büyüklerin gözlerini yalabı kaçan biz çıkarız spektaklden sonra insanlara. Ben beğenirim bakma insanlara da anlamak kim angaları ondan aldı, bu spektaklden aldı bir şeyse kendisine. Pek meraklı açan görüyorum insanlar yalaber gözleri da onlar kendisine bir şeyse koydular. Emosiyalar savaşıyorsunuz görme, anlama ne kadar sevdiler tiyatro, постановкой. И kendi yaşamınıza diyeceğiz insan olarak karakter tarafına bir şey çetinlik verir mi, bir hoduluk mu? Tiyatroda olakana, belki karakteriniz nasıl değişildi, takavleşti, ne aldınız tiyatroda işlakana? Ben hesap aldım, ben elbet hodolanırım ondan, ben Gagavuz dilini yönder insanlara çıkarırım. Hesap aldım, çekettim la etme tapak. Diyeceğim öyle literatür tarafından Gagavuz dilinde. Pek meraklanırım ondan bizden sonra uşaklar çekederler etme Gagavuz dilinde. Zira var problemimiz küçük uşaklar da laf etmerler Gagavuz dilinde laf ederler ya da pak Rus dilinde ya da karışık. Ben de bundan kodullanırım koyarım bizim dilimize büyük vklad Rus dilinde. Zenginliği İlerlerim dili. Ondan ben kodullanırım. O bana tiyatro yardım etti yaşamakta ilerletme dili. Gagavuz historiasından, folklordan sıra geldi mi oynamaya nasıl personajlar spektaküllerden? Elbette Uzun Kervan'ın piyasasına göre 100 let koyuldu spektakül. Orada ben oynarım 3 personaj. Sonra Mozgoroy'da o hep Gagavuz folkloru. Ne var bizde? Oğlan Hemlyanka. Orada aldım pay. O da hep Gagavuz milletin historiası. Aldım pay Gagavuz. Bu pay cazları siz Gelakan'ın stüdyoya biz onları seyrettik. Kimi fragmentları. Aktörlük yaşıyor sizin içinizde. Siz scenadasınız kendi evinizde. Bu doğru. Size dinle sevgili rol hepsi o spektaküllerde anılarında sıra geldi oynama. En sevgili benim rolüm o kare spektakl
Körlerin Dünnesi koyuldu. Deniz Babırlı'nın rejissör aldı 2022 yılda Unitem'da en yüksek drama spektaklisi bütün Moldova'da. Bana deni bu rol hem önemli, bana hem meraklıydı işlemekte bu personajla. Yaratıcılık uğrunda neye düşkü dersiniz? Ne istersiniz? Bekliyorsa rol oynama, bekliyorsa başka bir scenaya çıkma. Ben hep Deniz Babır'ına yalvarırım koysun. Bizde o koydu Dilçok'tan Tiraspol kasabasında Rus dilinde portret Dorian Gray. Ben hep sorarım hani bizde de koysun bir şey öyle. Ben ta o dil okuldan ama Rusya'da öğrendim tiyatro sanatlığında. Bu benim hem sevgili personajım da Dorian Gray da benim var istediğim oynama bu personajı. Bilmiyorum olacak mı olmayacak var bir umut Deniz Babır'ın. Hani koysun bu piyes spektakli. Belki bir türlü çekebilirsiniz. Kim bilir? Gagavuz Milli Tiyatrosu'nun geleceğini nasıl görüyorsunuz? Ben umutlanıyorum hani bizim Gagavuz Milli Tiyatrosu'nda olacak iyi kan. Ben umutlanıyorum hani bizim dünkü kol vermeli studentlar tiyatro zanatlığından kalacaklar Moldova'da da ilerleyecekler Moldova tiyatrolarına, Gagavuz tiyatrosuna var bir umudum hani gelecek daha genç olanlar. Böyle umudum var benim. Görüyorum Gagavuz Milli Tiyatrosu'nu öyle. Böyle düşünmekler belki paylaşsınız aktör olarak nasıl filmlerde çıkarsınız ya da başka scenaya çıkarsınız böyle bir şey fikirler var mı? Ben isterim denemek kino tarafında ama kahrıma bizde Gagavuz'da çıkmıyor. Bir düğünürcülük çıkardılar. Var niyette ben laflaştıydım. Patraman unuttum adını rejisörün düğünürcülüğün. O laf dedi hani varmış onun niyetinde koyma çıkarmata bir film. Belki olacak kolaylık orada deneyim kendimi isterim, deneme kendimi kino tarafında. Elbet isterim. Olduğundan savaşacağım. Pay alma kino tarafından da. Size yaratıcılık başarılarını dileriz mutlaka. Açan koymuşsunuz niyetinize. Allah versin de olsun bu iş. Bir de Natalya'nın unutu gösterme onun diplomunu siz gösterirsiniz Unitem premiyasını. Prezident premiyası verilince genç aktöre bir mit etmek beni hani ben öte doğru savaşayım, işleyeyim, çalışayım tiyatro edeyim. Bu bir. Bir de diğer gibi bizim masamızda var ne o? Bu Unitem kağıdı. Burada hepsi kim alırdı pay Unitem premiyalarında. Burada biz de dört aktör kim kabul etti prezident premiyası. Hem ta var bizim kostümcü Natalya Nikolaevna Konstantinova. Şimdi ben bulayım onu. Da portreti burada. Kabul etti premiyacı insan kulis ardında bulunan. Sağ olasınız Andrei. Güzel bir ekskurs yaptınız aktörlük yaşamasına, scenalara. Size kolay gelsin işinizde. Gagavuz Milli Tiyatrosu'nu bilirler değil. Respublika uğrunda artık bütün dünyada anıldı. Hepsi artistleri severim. Hepsi artistlerle hodulanırım. Bizim Gagavuz Milli Tiyatromuzla hodulanırım. Mutlaka bu son olmasın size ödül. Onlar da olacaklar. Çünkü çalışırsınız, işinizi gösterirsiniz. Hem büyük uzmanlarsınız. Bütün Milli Tiyatrosu'na büyük selamlar. Sizi severiz, sizi seyrederiz. Sağ olun. Ben de istedim bizim seyircilerin aklınıza getirtmeyi. Hani bizimle birlikteydi bu sabah vakitinde. Unitem Prezident Premiyası'nı kabul eden genç, talantlı aktör Gagavuz Milli Tiyatrosu'ndan Deniz Tanasoglu adına Andrei Radjepov. Andrei geçeriz programımız ilerler.
Kaldır dostum şu filcanı, gülü şarapla dop dolu. Biz gün gemili sırada, açı güzel ne dünde. Yanda sevgi çok toplanır, yanda ayla teşek eder. Kaldır dostum şu filcanı, gülü şarapla dop dolu. Kobislavçıyım, pek olalım, derin akıl, hep verelim. Bu acamı da gençlere, uzun ömür onlara. Kaldır dostum şu fincanı, gülü şarapla dop dolu. Hizmet için bu gençlere, uzun ömür onlara. Kaldır dostum şu filcanı, dili şarapla dop dolu. Biz gün gemili sırada, açı güzel ne dünde. Yanda sevgi çok toplanır, yanda ayla teşek eder. Kaldır dostum şu filcanı, dili şarapla dop dolu. Hizmet için bu gençlere, uzun ömür onlara. Гагаузин үйретме kurumlarında başladı geçmeye patriotika lineykalarına toplanır. Bütün okulun öğrencileri, birlik yöndericiler, öğreticilerle birlikte. Patriotizma lineykaları Moldova'nın hem Gagauzer'in gimnalarından başladılar. Hepele öğrenciler vatan için şiirleri okudular. Patriotizma lineykaların baş niyeti ana tarafına sevgiyi terbiye etme, evlat boylarını akına vatandaş olma öğretme. Söyledi Komrat kasabasının Dmitri Mavrodi adına liseyin başı Maksim Bolgar. Bundan kare o çizgilerde bu lineykalar ana diline de sevgiyi terbiye edecekler. Diğer bir vaziyeti bize olacak güzel toplantılar. Biz budayacağız. Hepsini bizim ana dilimizde ve ülkemizde bizler her zaman bilelim. Hani bizim Gagauzcamız bizim bağlı vatanımız. Biz burada yürüyeriz, işleriz, çalışırız. Biz lazım bir yerde hepsimiz kuvvet gibi olsun bizim vatanımız daha bağlı, daha açık, daha güzel. Kararı okullarda patriotizma lineykalarını geçirmek için kabul etti Bakanlık Komiteti. Alarak hesaba Gagauzeri Öğretim Bakanlığı'nın inisiyatifasını. Sıradaki lineyka adalı olacak ana dili yortusuna. Ben beğenirim kendi vatanımı. Çünkü ben burada doğdum. Patriotizma lineykalarında öğrencilere baş bağlılıklar için anlatacaklar. Vatan sevgisi, halkının historiasına saygı, dedelerden kalma kültüra varlığını korumak. Benim adım Vova. Ben 4 yaşındayım. Doğdum Malinoglu, şehir tarafım. Pek güzel tarafımız. Seviniriz bitkisiz. Kalmadı koşuşalız. Burada yaşarken biz. Biz sizin için hazırlayacağız tatlı hem tatlı Mama Liga'yı ama belli ki Gagauz'un yaşayanından Kazaya köyünden Angelina Stamatla. Bu yiyinti bizde Mama Liga. Bizim Gagauz'un en temelimesi bu. Küçüktük, büyüdük, yaparla Mama Liga peynirlenme. Oturadık sofrada açamam dökerdi sıcak. Beklerdik. Babam keserdi, öyle dilim dilim hepsimize verirdi de peynirle yerdik. Bindim kiriz ağacına, baktım varna yoluna. Bu öyle kesilme, bu öyle kırılmıyor, o kesilir. Gelir bir kız gencecik, gelir bir kız gencecik.
Varna yolu incecik, gelir bir kız gencecik, gelir bir kız gencecik. Var bevani ardına, yarın olsun avulda. Yöneticinin kasını kapı yönü süpürsün, kapı yönü süpürsün. Yöneticinin kasını kapı yönü süpürsün, kapı yönü süpürsün. Kaya da çekerdiler. Mamı yelerdi 3 keyelikten ufacık ufacık da mamalıga da olardı başka türlü. Tüle olar, tüle kaba, tibrda da mamalıga piştiyse on tibrda olardı bir deli, tüle, delik. Atan delikli mamalıgaydı, bir hani o iyi mamalıga. Sonra babam keserdi onu. Şu anca yukarıdan da kesme. Böyle. Kiberke işideyim değerli hani. Var öyle insanlar hepsi akıllı var insan kimerke koyan pek akıl kendi. Da gülmeyi bir insana aldı dedi. Ne sen de koyasın kendi insanın bütün yaşamında mamaligaydın. O insan hiç anlamayan bu mamaliga. O öyle bir tok tutayım öyle bir iş. Hem Allah korusun da Allah versin hep mamaligayı tuzla ekmek bitmesin sofrada. Ben kuvarım odur ere, köpekleri saldırır, köpekleri saldırır. Şimdi koyuz bunu sofra. İlkindeniz mamaligayla peynir, kıyırma, ne var? Turşu, gagavuzun hem temel yemekleri. Bir kuş urdum ağlaca, ağlacısı boyunca yetişmedim doyunca, yetişmedim doyunca. Ağlacısı boyunca dilleşmedim doyunca, dilleşmedim doyunca.